Pa danas je zapravo cijeli dan je bilo jako dobro sam se osjećao, došao sam dosta rano u dvoranu jer sam zaključio da mi treba možda malo više zagrijavanja, malo više pokušaja da ispravim sve elemente. Dosta sam ih napravio savršeno na zagrijavanju. Možda sam malo pogriješio jer sam jedno pola sata prerano završio sa zagrijavanjem pa sam čekao, ali ne bih rekao da je to utjecalo danas na izvedbu jer kažem, osjećao sam se jako dobro. Jednostavno krenuo sam u vježbu, fulao sam taj drugi element i samim time se nije dogodila kombinacija koja mi diže početnu ocjenu za 0,2 i tako sve se slaže jedno na drugo. Ali do samog kraja vježbe stvarno sve izgledalo jako lijepo i ja da sam uspio taj element Adler 360 koji me dosta zezao u zadnje vrijeme, ocjena bi bila 14,5 čak i sa tom greškom, tako da nisam nezadovoljan sa današnjom izvedbom, jednostavno dogode se nekad greške iz kojih moraš izvući najbolje moguće pouke, ispraviti te detalje doma, fizički i mentalno se osjeća stvarno jako dobro. Danas eto nije možda bio moj dan, ali radit ćemo jako puno da to popravimo sve do olimpijskih igara i vjerujem da mogu puno bolje nego danas.